Inkarelang bendisyon. Ban manatili pong mabilis at organisado ing pamanuma karinggamat ding bayong ordin na pari, gawan tamo po iti pew by pew. At chula po ring ushers, banso pandakatamong magpilang masalese, at karinyo nala naman po malyaring
Kaniti ngaldo, miti puntamo, ban pagmasosyan ya ing banal ay Eucharistia, ban pasalamatan ing Ginu king kalam ning pangapari. Mit mong tula saksyan tamo, ing pangaordin daring kapatad tamong diakono, Ireverendo Clark Lois Garcia Kiboloy at Reverendo John Henry Sarmiento Yutuk. Antimong presbitero ning banal a kapulungan. Apanimunan ning lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, Arzobispo ning Arkidiocese Tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat ampon prosesyon panlo.
Iligay ni kapampo ng anak, kampo ng Banal na Espiritu, Amen. ikapayapanin kinu, mantabi kay At keka antimurin, Pakamalang kong kapulungan ng Diyos, kaniting banwaning jubileo ng kapanayan, mitmong tula tayang pagmasusyan iting Eucharistia, at mausta mo king ikpa, banpanwana ni, iting kekatang pamitipon, ikapamilatanin pamitubod na king Banal na Espiritu, anong no, ring kapatid tamong di Reverend Clark Lewis, at kay Reverendo John Henry, mitagulaling la, king kasiwan at timong presbitero. Kapapagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan talo rin kasalanan tamo, at manigabuta mo king ginu, manakatang patawaran at layon pasiknakan. Gino, pakaluluan mo kami. uling mi kasala kami keko. Gino, bakit meke kami, impakalulu, ang po yung lugot mo. At ibiye mo ke kami ing kaligtasan mo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapatawa na rin kasalanan tamo. Itala na katamuan sana, kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kinyato kapayapat na rin taong kayang kaluguran. Hinong Diyos, sarining banwa, tayo payang Diyos at tikpang. Sasamban na ka, pasalamatan na ka. Pupuryan na ka, paulining kekang ligaya. Ikang nilalakoping kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Ikang makalukluking wananing ipa. Tanggapan mo'y panalangin din. Ikang buko ni kakatas na
O Diyos sa ginumi, amig kalub keng kasiwan da rin pari, baan panimunan, ampong antabayanan ding balayan mo, pagkalub mo kareting diakono, a pinili mong ini king ganakamo, baan sumuyila at imong presbitero, ing sikanan, baan manatili king pamanuki king kaburyan mo, baan king biye ampong pamagobrara, arinan da kang kaligayan kang Kristo ay anak mo, ami bibiyen pong magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alangan ka. Amen. Pamamasang ibat, King Libro ning Propeta Jeremias. Ingamano ning Ginu, miras ka na ako, sasabing antikeni. Bayura ka pa, inubog, kingatsa ng imamo, balura na ka. At bayo ka pa, misapwak, kinonsagra na naka. Tilduan da na kang maging propeta, karing bansa. Nga kong sinabi, O Diyos sa ginuko, ala ko pang balong sabihan, tutukong anak pa mo. Dapot inginu, nga nang may kibat, emo sasabihan ing anak ka pa mo. Munta ka, ngeni kareng taong yuyutos kong puntalan mo, at ipasyag mo, ing nanumang yuyutos kong sabihan mo. Eko pa'y takot, uling kayantabe mo ko, barakang ipagluwalo. Ing Ginu, yaing magsalita. Kaibat na nita, ing Ginu, inatsat ne, ing gamat na, at tigkila ne, ing asbuk ko. At nga nang sinabi ka na ko, Oyan, bibili ko la, ringamano ko, kingasbuk mo. Ingamano, ning Ginu. Salamat, King Diyos.
Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ing balang matas apari, mapipili busal daring tao, at mitutulduan yang sumuyo king Diyos, alang-alang karela. Midawon ayin at sakripisyo, para karing kasalanan. Antina niya mismo, at inya namang miyaliwang Canaan. Balo ng bagayan, ing panandaman daring alang balo, at ding mililis siya king dalan. At pauli na niya mismo, may naya, kailangan niya naman midawon sakripisyo, emu para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Alang taong magkamit king dangalan ang maging matas apari, king sarili namong kaburian. Bukod mong king awos ning Diyos, karinya magagawang matas apari, ing metong ataw. Antimo nung makananuyang mayawos iaron. Makanyan mo naman, i Kristo e nabinye king sarili, ing dangalan maging matas apari. Nune tinggap na king Diyos, asinabi kayo. Ika, inkanakong anak, king aldoy ti, meging tatamuko. At king metong pangsitas, ngana, metong kang pari kapilan man, agpang king pangapari ng Melkisedek. King kekaba ning biyena keti sulip, i Jesus mi dawon niyang panalangin at panigapu, ngana ng kaklis masikan, ngana ng tahimik manangis. King arapan nitang makikayupayan, makapagligtas kayo, king kamatayan. Pauli ning pakumbabaya at mapamintu, mapapakiramdaman ing panalangin na. Bistaman niya ing anak ning Diyos, may biyasayang memintu, king kapamilataning kasakitan adelanan na. Makanyan niyang meging ganap, at meging panibataning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kayo. At pepakilala ning Diyos, king taguring matas apari, agpang king pangapari ng Melkisedek. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Era na kayo, awsan pang alipan ko, awsan da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko ke kayo, ing sablang abalo ko, kang gibpa ko. Ginuman tabeya ke kayo.
mamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Heybat nakabud ning pamipakabsina karing tutong dakal ataw, i Jesus pepasake na nala king bangka ringkeyang alagad. At sinabi na karela king muna na lang dalakit king kangatba ng pasiga ning lawug. Kabang iya, panaya na langan mako ring tao. Inyang apayulya na nalangan mako ring tao, minukliat yang dili-dili king kabundukan, ban manalangin. Inyang mabengi na yamong dili na karin i Jesus. Dapat kanitang oras sa ita, ing bangka at supakalibutan na ning lawug. Sapul sa pulana ning masikan aalon. Pablasang makasalungat la king tsup ning hangin. Pilata ning alas 3, ilan ning alas 6 ning abak, pintala na lang Jesus, lalakad ya babo ning danum. Kabud, ding alagad, ikit ding lalakad babo ning danum. Menigalgal la king takot, multuya ngara, at sa syola king takot da. Jesus sagadagad kinulait ya karela nga na, tibayan yu ing lubyu, ako ini, e kayo mga takutan. Kanita, i Pedro nga nang kinulayit, Ginu, nung ikapin, iyutos mong munta ko keka lalakad babo ning danum. Mekeni, nga nang mekibat Jesus. Inyay Pedro, kinuldas ya king bangka, at migmulayang linakad babo ning danum, papunta kang Jesus. Dapat kabud dimdam ng masikan ing tsup ning hangin, tiblane ning takot, at migmulayang limbog king danum. Ginu, sagipan mo ko, nga nang kinulayit. Agad-agad dinuwang ning Jesus ing gamat na, at tela ne i Pedro, at nga na, tao keka, kay namu kasalpantayanan, bakit mikakunu ka? Pareho lang sinang paking bangka, at kasampara, tinok ng titsup masikan ingangin. Ding alagad ang makasakeking bangka, sinambala arapan ng Jesus, at ngara, tutupin, ika ing anak ning Diyos. Ing maya pabalita ning Ginoo. Manatili tamo pong makatalakad para king pamamendisyon. Luklok tamo po. Lumapit lasana kening harapan imagnasang miordinan ang timong presbitero. Reverendo Clark Luis Garcia Kibuloy. At Chuko po Kenny. Reverendo John Henry Sarmiento Yutuk. At Chuko po Kenny. Ing Rector ning Mother of Good Counsel Seminary,
Ireverendo Padre Kenneth D. Alde, ipresenta na lang ni ring maordin king arapan ning Arzobispo at arapan tamo antimong banal akapulungan ning Dios. Lubos kagalang-galang ay pa, ingindong banal a kapulungan, adwana po ing ordinan nyo la reting kapatad tamo, para king kasuywan antimong presbitero. Karapat dapat lang may ordenan. Kay ba't ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da ring mga siwa, king pangayubog da, patutwan ko ing mayakit lang karapat dapat. Manalig king kasopanan ng Ginang Diyos, at din na pagligtas tamong Yeso Kristo, pipiliin ang kular eting kay katamong kapatid, para king tungkulan na pong kasuywan at imong presbitero. Antimong tandaning pamananggap tamo karela, pasalubungan tala pong masikan apalakpak. Kalukuran kong balayanan ng Diyos, kaya kikatang parokya ng San Agustin Parish, masaya tamo kaniting kaeldawan. Uling dinina nakatamong pari, peki batana, iyong panalangin tamo ng Diyos. Emoy metong na ne adwa. So marakal tamo, pasalamat yung Diyos. At ang Archdiocese tamo, pasalamat sa kay kayo, kaya naging parokya. Uling manibatan, kaya kayong komunidad. Ating may yampang adwang pari, kaya katang Archdiocese, at yung mabilog at Santa Iglesia. At kilagyo na mo naman, ang kakatamong kapulungan ng kiti Archdiocese, mabiya ko yung maragula kapasalamatan, karing Familiayo, Clark, at John Henry. Lalong-lalo na rin kay kayong pengari. Ne po. Narinig kay kayong anak, kaya tabayanan nyo la, at mabiyo la, king apong Ginoo. So, king mit mong kapasalamatan, adwang ko naman king apong Ginoo, na sana yung grasyang may pagkalub karela, idaki na mo naman yung apong Ginoo, king kay kayong pamilya. Panalangin. Panay tayong narandaman nini, kalbi pa seminaryo, pray, mangadi, potang pari ka, you must pray, pangadi, panalangin. At o ini, yung buri kong uluitan kay kayo. Kuling anjay nga pong Ginoo, ulit-ulitan ini karing kayang alagad. You must pray. You must pray. Manalangin. Ito na mo sinabi ni iya mismo, pepakit na. At mo yung damtamong ini king Ebanghelyo. Sumagit din kayang dakal agagawan at inyang panahon ban manalangin. Pero palalaman tayo yung kabaldugan at yung panalangin. Uling iniiya mo schedule, iya mo itang mga di ka kay bat, gawan mo na yung kikang dapat tungkol adaptan, kay bat, bala mo yung mga di kanta. Buri ka nga tamo yung panalangin natin mo yung kakatambiye. Ating buri kong yampang kay kayo, bilang pari, a priest is one whose life is prayer. Iya mo metong activity during the day, one of the many. Nune, yung panalangin, yapinimbiye. Uling nulawen tayo, pata sabihan tamong mga di ka, manalangin ka, mga di na ako man mo. Aldoldo bubukla kay breviary ko, niya yung takapinaya mo yung basang ko kay morning prayer mo. Pero, nulawen tayo king diwa, ning biye panalangin, lalong-lalo na king diwa, ning biye ng Kristo, asabi tamong, sapat ita. Uli nga niyang panahunan ng apong Ginoo, kaya kubalo nung ako tang yun na ini niya katyo kay seminary, Jesus, mga diya totoo, pero wala pang breviary kanita. Wala pang breviary.
More so, ala pa rosaryo kanita. So if we speak of prayer merely as breviary, merely as praying the rosary, there is something amiss with regards to prayer as witnessed to by Christ. Masanting niya siguro, pikunaman tamo ini, king diwa na ng kakatang inawad ang grasya para kay kayo. E kubalo, nung parte na ng kay kayong pamagsadya para kaniting ordinasyon, pigunaman nyo la dem pangadi, lalong-lalo na yung opening prayer, kaniting aldo. Nung balikan tayo, may nga di tamo po nandin. Inawad taking nga pong Gino. Narinig kay katang kapatid na tiyungeni, pagkalaman na lang. Ban kanita, medina lang kalam ng kasiwan bilang presbitero. At pakit day ni kapamilatanan ng pamanukira king kaburyanan ng Diyos at pamatulande ing apong Gino kang Kristo. Pamatulan niya ing apong Gino. Meditay mi sa share ko niya naman natake kayo ini po tang mamanganta mo niya kaya bera kayo pa karin tungkol ketang metong amatwa mag-complain niya ken development ken technology. Sabi na niyang panahon miya na po tang munta ko ken grocery store mandala ko mong ₱2 nga na. E ko na adala-dala ing kanakong salwan. Ngayon yan ko nagawa ita nga na. Uling ati na CCTV. CCTV. So, ita mo, ati CCTV. Pero yun kalupay CCTV ita mong mandakap. Yung CCTV ita mo yapin ng presensya na ng apong Gino. Huwag tatandaan ninyo banwa-banwa. At intang mito ng Ebanghelyong babasan during Ash Wednesday. Matthew 6:1-6, 16-18. It's about living in the presence of God. Living in the presence of God. At po tang itanong mapibiyek ang presensya na ng apong Gino, kanita na maging orokan, maging plastic, maging pakita, hypocrisy. Bang kanita labanan itang tuksong ita, we must live our life in the presence of God. And for me, that is the meaning of prayer. When life becomes a prayer, whether you are inside the chapel or wherever you are in the mall, or ministering to people, every moment is a prayer if it is lived in the presence of God. Then your life becomes a prayer. And when your life becomes a prayer, babiye kayong tula king apong Gino. Impamatulan you king apong Gino. When that is lost, that sense of God's presence, miyalilan niya. Miyalilan niya. Mapalyaring manatiling gagawa kayong mayap, but questionable itang why are you doing it? T.S. Eliot at inyang metong a statement ako ng kahit sure ketang kwartok paganakay itakanak. Sabi na, the last temptation is the greatest treason, doing a right deed for the wrong reason. Dating Aldo, makiabi kayo naman magmisa kaya kami. Para pareho yung misa. But underneath, what is the motivation? What is the disposition? Pamatulan niya kaya yung apong Gino. Potang alang schedule misa, magmisa ka pa? Potang magmisa ka, prepare mo. Kaya ba't impinyera sobre kaya ka? Tutod kitang kaya kang asahan.
These are just examples of the challenges that you'll be facing. Ing may biye bilang pari, biye kang presensya na ng apong kita. Ing maging pari, ing kekang biye, panalangin niya. Yan inuman de lumapit keka, aliwa mo ikalalapitan da, bilalapit la, ing apong kita. Patse milele ng apong gino, ganito yan ilulbit ang pane kung sasabihan kay kayo, ego. E-G-O. Edging God out. At mag-umpisa na kayong gawang fans club. At den kalulo, masakit lang bilapit kay kayo. Huling ating kayong cordon sanitaire. Pakatimid kayo ni, uling ang maging pari, lalong-lalo na kim panawuntang ini, malalagwa. Because in many cases, we see as if God has no more place in the world. At itamo may yawas sampari, banta maging patututang, busal ng malilyari ngayon at siyo yung apong Ginoo. At siyo yung apong Ginoo. Impari nga may biye kang panalangin is a lost cause. Katino man din tutuki kaya, malilila. Asahan ko, nangining ordinan na kayo, di na nyo ko naman maya palimbawa, ang po rin kapatadapari. Of course, you expect kami mo naman, di na kong maya palimbawa, but it should be mutual. Awsan ako ng apong Ginoo, may nga dita mong ini, banda di na kayong kasuywan ng timong pari, kanita, ingke kayong katula, yapinin tutukiking kaburyan ng Diyos, at impamatulan nyo, aliwayang obispo. Impamatulan nyo, aliwarin tao. Impamatulan nyo, aliwarin pari, lalong-lalo na retang masikan na boses o katatakutan nyo. Impamatulan tamongan, ing apong Ginoo. And for that, you need to stay in the presence of God. Kaya ng Ebanghelyong kakatamon dimdam, Jesus, may nga diyang dili-dili. Minukya tsaka nukem bundok. Pepalakwa na la pa rin tawang pepakanada. Pepalakwa na la pa mo rin kayang disipulo. Sipsipan ko bakit kaya? At may itong apakibat, yapin ng kanduang pamamasa. Huling Jesus, yung kayang kasayuan. Yung kayang pamagkapilit may biyebiyek ang presensya na ng apong Ginoo. There were moments kano, mga di at gugulisak ya, ngungulangul ya. Siyempre mo naman nagaway tanong nakalataw. At tatandanan ko niya nga tsuko pa king sambalis. Once a month ating kung day of prayer. Potang muli ko, kay ba't parada kaya pa mo'y sakin, drive ko, kaya nga harapan na nindagat, kaya taking butolad. At karing gugulisak ko naman. At least kami mga duwani nga pong Ginoo. Kaya presensya na nindagat, gulisak mo masikan. Gulisak. Talagay ko Jesus niya naman pupuntaya kaya tang lugar ama kanyan, marayo. Siguro ka rin niya gugulisak. Ka rin niya siguro ngungulangol. Right? You can do that. Right? You can do that. Datang Aldo, I tell you, ikayo mo naman malyari yung darasan ini. When you feel so powerless, and you will be confronted by your weaknesses, if you live in the presence of God, those are opportunities for you to grow in hope and trust in Him. And for that to happen, aside from the Lord, you also need us, you need the people. You cannot be holy without us, without people, more so without God. At muriking
ipasake kayo, ining dinaki ng Archbishop Cruz, anya ma-ordain ko in 1985. Mag 40 years na ako pumpari, pero ining ako wakalingwan, yung kayang humilya, anya ma-ordain ko. Sinabi na kanako, dong as a priest, you are to sanctify people, but allow people to sanctify you. As a prophet, you are to teach people, but allow people to teach you. As a king, you are to serve people, but allow people to serve you. For that, you need humility, openness. Bangkanita malyarita, kailangan yung maging tao. T-A-O. T, you have to be transparent. A, you have to be accountable. O, you have to be open to God's saving actions. Allow me to address din kikatang kapatid. Anak yung Kenny. Dakal po salamat at dinatang kayo para bang kanita adwan ki nga pong gino kapamilatang ko ing ordinan ko la din kikatang kapatid. Yapin po power din nyo la balang sumuyo keng Santa Iglesia. Ing beto nga pari, po tangene makasuyo kay Santa Iglesia, uling atineng aliwang pamilya, manya Japon dispensation king Roma. Dispensation means kaluguran na Santa Iglesia, kuna ayarapan, irresponsibilidad kong pengakwanan. Dispense mo ko. Yapi po'y muri na sabihan nita. Nyamayaws kayo, kambeme, ban sumuyo. Sotyo kayo po kini, sopan nyo kami, sopan nyo la, din ang kakatamong kapatid. Luguran nyo la po. Luguran. Makanano yung pamaglugod? Well, pakyapusan tayang lugod in ginutang sa Kristo. Uli sinabi na, love one another as I have loved you. That is the only kind of love that will bring about salvation. Baka na nilulugod kang Kristo, pepakit na, aliwa mo po itang gentle loving. Kalukuran tayo among, ay, mo sasabihin na dyan tutuyan po, tami mo ay among. Po, malyari ta. Not only gentle loving, tough loving also, pepakit ng Kristo yan. Pedro kaluguran pero hinaus ni Satanas diretso. Uling gagawa na it is totally opposed to God's will. So kayo mo naman po. Antabayanan nyo kami at kaya po pamanantabi, okay kami, show us love. Let us show love to them. But not only gentle love, but also tough love. Pwede pong mag-offer kayo keng misa. Bawat akala mag-offer po ta. Misa nitang mag-offer, neng kay pamangan. Neng kay panyaling pamangan. Pera. Eko pa may nakit mag-offer sobre. At atsuya ka rin ng metong a card. Makakabit, mong ako'y Mr. So and so, abalitan ko mahilig kang salad. Pwede mo kong ngausan. Uling, in business me, vegetable. Sabyan mo nung kapilang kamamangan pagdalara ka. Santing na po siguro ni Tane. Kay ba't ita naman metong? Di ko peryanon makasobri at inya naman card. Mong nandin makinabang ko, ikit ko la rin ipan mo. Dentista ko. Ausan nyo ko mo po, suyuan na kayo.
Santing na po siguro ni Tane. Mong, nandin mangumpisal ko keka, ikit ko, pating ka palang tiridium mata. Ako'y doktor so and so, ausan mo ko mo. Schedule tayo. Aso panda ka. Mong, bala mo medyo mapekas ka lupa. Dermatologist ko. Ausan mo ko mo. Sobrila rin. Diba? Sigurado lang kay kareta sobring aret. Kaya mo na papasa kay obispo. Baka niya nyo kaya pong luguran. At inyang pigkalam kay kayo ing apanggin. Kaya kubalo nung ating kayo naman sikal ng lub agawayo ini. Mong masanting lareng umilyayo, o bishop, dahil kayo maging list kapatse humili, natin ko nga papensinan, medyo, kaya po makayang masanting darandaman. Ne? Kaya may yakma, din gagamitan yung verbs. Metong ko pong improfession ko po. Ne? Major ko po English. Pwede ko pong ausan na. Ko po marine. Huling yampang ko kay kayo, banlalong sumulong yung kay kayong kasuywan king Santa Iglesia. Santing po siguro itanay. Yan ako mami, dakal pang example po ta, panayin nyo na mo na nasa biyana ng obispo. Basat pisabyan, baka nano talang asopan, aluguran din taong dini. Pantas sumulong, ing karelang pakamal, king kaburyana ng apong Ginoo, at apamatulande in Diyos, king karelang biye, ampo, king karelang ministry. So yan po yung lalakwan ko, kay katamungan. At buri ko lang pasalamatan, detang kay kayong support group. Diyan pong mayor din tamo, ating ko pong Yofer Carela, mantun lang support group da. Tao na balyari lang, api buklatan. E mo po ang atilang problema. Noon keng tular rin karelang pangapari, bubuklat din ni. Banta tilang kayan tabi, keng karelang pamaglakbe. Banta keng karelang pamaglakbe ngay ni, nung misa na yaldo, malyu lamang kendalan, de nga kawul da, din ang karelang support group. Masakit po tang melyu ka king dalan, aliwakay nga kaul mo, at yan na nakaburimbili, yari nakabalat ka dito. So, adwan taking apong gino. Sana ining grasya, inawad tamo kaya. Di na kayong kalam ng kasuluan ng presbitero. Bantanita, ingke kayong pane, ikatula, ing bibiyebye king kayang presensya, to live a life of prayer, uling itamuing dalan, ban manatili kayong munye, tula, kikapang kina. Pangadiyo ko mo naman, bantayin dakal ko sinabi ngayon eh, lunusana ko ng apong gino, makaibig ko mo madimbawa, na makananong konkretong biyaya niti. Pangadiyo ko sana, pata sasabihan niya ilagyo ko king misa, iya kabut dumalan Florentino, nune sana, there's that intention na so pana ko nga pong gino, ban maging sika ng kumo naman kay kayo, kambera rin kapatadapari. Amen. Ding maordin mga kulangeni arapaning arzobispo, karing pangako ning kasuywanda. Anako, bayo kayo sumulong lunghob king ordin din presbitero, pasagyongeni arapan ning kapulungan ng Diyos, yung kapag nasa nyong ganap kanitin tungkulan at kasuywan at imong presbitero. Tatagulaling yung sarilyo, king sawb ng Banal Espiritu, banggana palang pasubali, king tungkulan, at imong pari king ordin ding presbitero,
at imong karapat dapat akatambayan kambening ordin ding obispo, king obraning pamaningat, king kawan ng Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling yung sarili yo, banganap king kasuywan ng amano, kimit mong katuliran, ampong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpatayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling yung sarili yo, ban pagmasusyang mit mong katapatan ampong kapag kubaban, agpang king tradisyon ng banal na kapulungan, ing misteryo ng Kristo king banal na liturhiya, lalong-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia, at yung sakramento ng pamakisot, parang kay ligaya ng Diyos at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling yu, ing manigapo kaya bemi, king pakalulo na ng Diyos, para ka rin taong may pagkatiwala king kalingapan yu, king kapamilatan niyang pamadapad yu, king kasiwanan ng alampat ng pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling yu, ing lalo kayong makisanmetong aldoldo kang Kristo ing mata sa pari, amidaon king sarili na king igpa, at imong meto ang ganapaain, at kambena, ing pabanalan yu ing sarili yu king Diyos, para king kaligtasan dari sabla. Opo, king saop ng Diyos. Lark Lewis, pangako mo ing kagalangan ng pong kapamintuan kanako, ang po pakaring maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Manano na sana ng Diyos, amik mula king maya padapat keka, yan naman yung may kanap kaniti. John Henry, pangako mo yung kagalangan ng pong kapamintuan kanako, ang po pakaring maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Manano na sana ng Diyos, amik mula king maya padapat keka, yan naman yung may kanap kaniti. Alakad tamo po. Pakamalang kumbalayan, manalangin tamo, banin Diyos, alubos mapamakalurong igpa, itugtog ng labis-labis ng kayang grasya, iba't king banwa, kareting kayang talasuyo, a pinili na king kasiwan, at imong presbitero. Siklod tamo po. Banal Maria, ang indunin Diyos. Manalangin mo kami. San Miguel, Gabriel at Rafael. Manalangin mo kami. Banal Anghel na ning Diyos. Manalangin mo kami. San Juan itala pamilya. Manalangin mo kami. San Jose. Manalangin mo kami. San Pedro at San Pablo. Manalangin mo kami. San Andres. Manalangin mo kami. San Juan. Manalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Manalangin mo kami. San Esteban.
Francisco Javier, Panalangin mo kami. San Juan Vianney, Panalangin mo kami. San Pio ni Pietrelcina, Panalangin mo kami. Santa Teresa ng Niño Jesus, Panalangin mo kami. San Juan Kaduampulo-tatlo, Panalangin mo kami. San Pablo Kanan, Panalangin mo kami. San Juan Pablo Kadua, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Panalangin niyo kami. San Fernando, Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. Beato Carlo Acutis, Panalangin mo kami. ikayong sablang banal na lalaki at babae, Panalangin niyo kami. ginumalunos ka, Tapos may balayan mo. ing sablang marok, Tapos may balayan mo. ing sablang kasalanan, Tapos may balayan mo. ing alang hanggang kamatayan, Tapos may balayan mo. alang-alang king pamikatawan mong tao, Tapos may balayan mo. alang-alang king panyatang mo anti mong tao, Tapos may balayan mo. alang-alang king kamatayan mo, at pamanalakadi ba't karing mete, Tapos may balayan mo. alang-alang king kalam ning banal ka Espiritu, Tapos may balayan mo. malunos ka ke kaming makasalanan, Pakiramdaman mo kami. animunan me sana, at pamingway banal mong kapulungan, Pakiramdaman mo kami. Maparitelyan may papa, ating mabilog kaparian, king tapatapaman yuyu, king kapulungan mo. Pakiramdaman mo kami. Isan metungan mo sana ring sablang tao, king kasalpandayanan at kapayapan. Pakiramdaman mo kami. Masiglangan mo kami, king pamanyuyuke ka. Pakiramdaman mo kami. Panuanan mo ring pinili mo, Pakiramdaman mo kami. panuanan mo ring pinili mo, at pabanalan mo lang. Pakiramdaman mo kami. Panuanan mo ring pinili mo, pabanalan mo lang, at itagulaling ka ring banal at tungkulan. Pakiramdaman mo kami. Kawan mong suluking karalumduman, Pakiramdaman mo kami. kawan mong manalakaran king katutuan, Pakiramdaman mo kami. kawan mong talasuyuring pagkakalulu, Pakiramdaman mo kami. kawan mong propeta ning katuliran,
Larawan mo ang kabahuring tupang. Pakiramdaman mo kami. Jesus, anak ng Diyos amabil. Pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo'y panalangin mi. Pakiramdaman mo'y panalangin. O Diyos sa kinumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami at itugtog mo kareting kay kandala suyo, imbendisyon ng banal na Espiritu at yung upaya ng kalam ng pangapari. Datang kingarapan ng pakalulo mo, mi pabanalan la. Layo ni padurutan la sana king grasya mo at yung alangkupa sa lukod mo, yung kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Talakad tamo po. Saksyan tamo ngeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinanda antimong presbitero, ding kapatad tamo, king kapamilata ning pamanumpak gamat. Ing banal a kasulatan, amponing tradisyon, patutuana king ing pamanumpak gamat, pawagana ing pamirake karingkalam ning banal a espiritu, at ing pamitutok king metong a misyon.
maus siya king banal ay espiritu, para king espiritu ning kabanalan, karing bayong pari, ban apabanalande ing banal akapulungan ning Dios, at ban miyubugla kang Kristo, ing mata sa pari at alang dungis aain, king mitmong katahimikan, manalangin tamo, kambening arzobispo, talakad tamo po. Matabi ka kay kami, o Ginoo, banalig pa, alangangang Diyos, alubos mayupaya, sibol ni dangalan ng tao, at taladaki king sablang grasya, kapamilatan mo yung sablang bagay susulong, at mika katatagan. Banlalangan mo yung bale na pari, bituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilatan ng upaya ng banal na Espiritu, at telatag mo, king miyay luwang orden. Kanita pa king panahon ng lumang tipan, minusbong miyaliwang kasaywan, uli dareting kapag masusyan. Yung pagkatiwalami kang Moises, sampong Aaron, ing kapulungan mo, ban panimunan ang pong papanalande. Mituldo kang lalaki ating matulid a kabilyan ang pong dangalan, ban maging katambayan ang pong kasaw king kasaywanda. At rin king ilang, pepayabot may espiritu ng Moises, karing 70 taong matenakan. At yung puso ring sawab da, pemahalan ne ing kawan mo, kimit mong kanawan. At mo rin, karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganapadake, king upayang mipanibala kang tatara. Ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na nimbatas, ban miyang pang sakripisyo king tabernakulo, amiging anino ning mga santing abage daratang. Dapat kareting may labasan na yaldo o banalig pa, tinubod may anak mo king yato. Jesus, at tubod mo ang pong tengalan may mata sa pari. Kapamilataning banal espiritu, inampang neng kabilugan ng sarili na keka, at yawa na lang katambayan ding apostol na king kayang misyon, ape pabanalana ning katutuan. Pekaluban mula namang kayang tabi, bani pa siya gampong isundo, yung obra ng kaligtasan ng mabilo gayato. Yang ini, pagamuha mo mikeka, o Ginoo, king kainan mi, yung pagkaluban mo kami naman sanang talapagobrang akatambayan mi, uling tutong maragul, yung pamangailangan mi, bali sundura, yung pangapari, ay numpisan da ring apostol. Lubos mayo paingig pa, paniga po mikeka, pagkalubme, kareting alipan mo, indangalan ang pong kasiwan ng panga-presbitero. Ibayo mula rin pusura, king espiritu ng kabanalan. Maging tapat lasana, king kayawsan, at inggap ng ibat keka o Diyos, at katukik indangalan ng kasiwan na ring obispo, maging uliran la naman sana king biye, at kawili-wiling panugali, karing talasal pantaya. Maging tapat lasanang kapag obra, ang pong kayadwangan king kasaywan, ban king pamanaral da, at yung kapamilatan ng grasya ng banal espiritu, ding amano ng maya pabalita, mamungal ka ring puso na ring tao, at miras ang gana ka ring sikote na ning yato. Kayang tabi may, maging tapat lasan ng katiwala ka ring misteryo mo, baning kapulungan mo mibayo ya, king danom ning bayong pangabait, at bipagkabsyan king altar mo. Ban king ding makasalanan, magbalik lalub ka, at ding masakit naman, pipakayapan la. Akayan tabi milasano o Ginoo, kim pamaniga po, kim pakalulo mo, para ka rin taong karela mi pagkatiwala, at hindi mo rin, para king mabilo gayato. Nung inyaring sablang bansa, amitipon kang Kristo, bisasan metong lang tuwang metong kapulungan, at maging metong la, king kayarian mo. Iti aduan mi kay kawo Diyos, king kapamilatan ng Ginoong Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pomagaring kambe mo, at ning banal espiritu, manggamang king alanganga.
luklok tamo po. Ding bayong presbitero, mi pasuluran lang istola at kasulya, awaga ning kasuywan at tinggapda. Ingar Zobispo, lanya na langeni, king banal alaru ning Krisba, ringgamat ding bayong mi ordinan presbitero. Ang Ginoo Yesu Kristo, alinanyanan ng igpa, king kapamilatan ng upay na yung Banal na Espiritu, ipagluwalo ang pangingata na kasana, bami nga papanalan ang kapulungan Kristiyano, at baka makapidawan sakripisyo king Diyos. Ginutamo Yesu Kristo, alinanyanan ng igpa, king kapamilatan ng upayan ng Banal na Espiritu, ipagluwalo ang pong ingata na kasana, bami nga papanalan ang kapulungan Kristiyano, at baka makapidawan sakripisyo king Diyos. Tanggapan dalangeni ding bayong presbitero ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulan da, antimong talasuyo ning kapulungan ning Dios king altar.
Father Clark Lewis, tanggapan mo lang iba't yung banal na kapulungan ng ay na mayampang king Diyos. Pakintindihan mo yung kakandaraptan at pakyabusan mo yung pagmasusyan mo. At yubog mo yung biya mo kay misteryo ng krus na ng apong Ginoo. Father John Henry, tanggapan mula iba't yung banal na kapulungan ng ayon na may yampang king Diyos. Pakintindihan mo yung kakandaraptan at pakyapusan mo yung pagmasusyan mo. At yubog mo yung biya mo kay misteryo ng krus na ng apong Ginoo. Antimong tanda ning kametungan ampon lugod pabika kapatad, ingarsobispo kambedering presbitero, pugayan dalangeni ring bayong mi ordinan presbitero. Yung kapayapan man tabi kay kayo.
Kalugrang batad, manalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundawan, matanggap para pa ni Diyos pangmayupayang tuto. Anggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri ang po ni kaligay ning kayang lagyu, king kasaplala tamo ang po ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginoo, kaburian mo yung sumuyula king banal ka altar mo at karing tao ring pari, pagkalub mo walang-alang king pakalulo mo, king kapamilya taning upaya ng iting sakripisyo, king iting kasuyawanda reting alipan mo, prati ang maging katanggap-tanggap keha at may kabungay ang pamanatili para king banal na kapulungan mo. Itaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimorin, Itasyula rin po suya. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Ipasalamatan da kang kapilan man, ang pong nukarin man. O Ginoo, manalig pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan may imbugtong mong anak, pamunto ka pari ning bayo ang pong alanganggang tipan. Gambe ning kabyasnan ang pong lugod, binan mong manatili ang meto kaparian, king banal na kapulungan. Pagkalop ng Kristo, indangala ng suging pangapari, king kapulungan, ay nampo ng sariling kaya. Kalukuran na kami ang tamong kapatid na, niya iba king balen ng pari, mamili ang taong nakayanan na, king banal na kasuywanan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak gamat. Tutulduan nala, banketa, karelayang ibayo, king lagyuna, iting sakripisyo ng kaligtasan, at yampang de, ban api sulusulwane ng banal na kapulungan na. Hausa na lang tumayid mitong lugot, ting banal na kapulungan mo. Ban apa sinangane king amano mo, at apa banalane kari sakramento mo. Kuig pa, kabang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis kang Kristo, akwara la naman sanang lalong atagulaling ding biyera para king pamanyuyo keka, at para king kaligtasan na ring sablang tao. At parangalanda kang emunano, king matatag dang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ampo king lugot mo. Uli na nita, makiyagom kami karing sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ng kapurian keka, at ngamingan kakanta. Ikapin yung banaloig pa, at imeto lelangan matampa na kang pupuryan. Uling kikapamila taning anak mo, Yesu Kristong kinumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalam na mong bing sabla, layong papanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangkanita manibat king kaya salag na ningaldo, ang kana king kayalbog na, indali sa daon miyampangya king kaligaya ng lagyo mo. Uli na nito ikpa, panikapumi,
Palukob ang pong pabanal mula king spirito mo, reting ay na daralamit daraon keka. Ban magawalang katawan, ang pong daya, ning kaluguran mong anak Yeso Kristong ginume, amin abilin kay kami, kim pagmasusyan bila reting misterios. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, king wani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piranso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Huling iting katawan ko, amidawin para kay kayo. Makayan mo naman, kay batan ng kapunan, kinwani kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan, at minum kayo kaniti. Uliting kalis ni daya ko. Indaya ning payo ang pangalanganggang tipan. Ami pupu para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Bangkanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamikaga na kayo, kanako. Pasyak tayo ngayon ng misteryo na nagkasagpantayan. Kakarakan may o mapamakalo ng igpa, yung makaligtas ng pamaylasa, ang pong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pamanyabli ng mebye, at yung pamaytas na banwa. Alay yung makasasyang salubong, king kadwa ng panyatang, darawan niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balik na meng may pakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan meng may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kang misut keka. Ikaming mipasiknangan king katawan ng pongdaya na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu. At maging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Tawa na kami siya ng metong mong arangangang daon keka. Apapalarian na kaming mirakayanan, king paminanting banal mo. Una kami ng Nuna Maria, kapilman Birhen, ay induning Diyos, kami ng San Jose, yung esposo na, at yung doon mong apostol, kami ng San Fernando, at Beato Pedro Zuniga, ang baon niyo sa Blang Banal, palining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso padalang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sana ngayon ning pangkasut ni Keka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla king mabilog ayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod ing banal kapulungan mo. Akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening talasuyo mo Ileo ing papami, Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, at ing alipan mo ami ordinan ngening Aldo. Anti mong presbitero ning banal kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. Mapamakalulong igpa, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang, pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, no ka rin lapaman, makasut. Ding kapatad ming mayango na biye, ampon ding sablang keka may matula, ampon memo na ketiking yato, lalong-lalo na di Marshall Senior, Carmen, Angelino, Josefina,
Severina Sotero Sr., Lucita at Marcos Eugenio. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi at king uli na ipagkalug mo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagam ni Banal na Espiritu, pupurian ang pong parangalan da ka, huwag pang lubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kimutulugod ay kapanayan, mausan mong ini kay katang kalukuran pa at katamungan manalangin. Ikabos mo kami kay sablang Maroko ikpa, malugod mong pagkalibing kapayapan kim panahon be. Banking kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati kim pamanalipan na ng kasalanan. At mikabos kami nga lang sasagkulan kim sablang kalikalikan. Kapampanayan ng pompag sa Jenbe, ing maligayang panyatang ng pasibayo ng talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling ke kaing kayarian, ing kayo payan, ang poning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos sa ikpami, ing kinumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo.
mo saan mabalikdan din kasalanan be. Noon ay pansinan mo, yung kasalpantayanan na ng banal na kapulungan mo. Layo na pagkalaman meng kapayapan at pamisan metong agpang namuring king kapuryan mo. Ika mabibiyang pong magari, pangkaman king alanganga. Amen. King kapayapanin kino, mantabi sana kapilan man kay kayangan. At keka antimorin. Bakit tamong ining kapayapan, metong at metong. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong bilalako, king kasalanan ng yato, wala ring mayaws king apuna na ng kordero. O Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa Ginumi, reting banal na sakripisyo ay nampang ang puntinggap me, tinadalasan ang bayong biyering pari, ang poring sablang talasuyo mo, bankasan metong mo kayong tapatalugod, makayang panglang karampatan na kasuyuan keha. Idadon me, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tamo po. Invocation Secretary ng Archdiocese, Ireverendo Padre Jerome Roque, kambening Arzobispo, ipresenta na langeni ring plaque of appreciation at medalya daring pengari daring bayong ordin na pari, antimong kapasalamatan king pamidaon ding anak da para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Marshall R. Kibuloy Jr. and Cecilia G. Kibuloy, parents of Reverend Father Clark Louis G. Kibuloy, for offering to God their son in the service of his flock, given this first day of July in the year of our Lord 2025 at San Agustin Parish, Lubao, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop. Signed, Reverend Father Eisen John M. Cruz, Vocation Director.
the Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Henry Yutuk and Nerissa S. Yutuk, parents of Reverend Father John Henry S. Yutuk, for offering to God their son in the service of his flock. Given this first day of July in the year of our Lord 2025 at San Agustin Parish, Lubao, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop. Signed, Reverend Father Isen John M. Cruz, Vocation Director. Ing Vicar General ning Archdiocese, Ireverendo Padre Francis Dizon, basa na lang ini ring nombramiento ring bayong ordin a pari. The Roman Catholic Archbishop of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Clark Lois Garcia Kibuloy, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as Parochial Vicar of St. Peter the Apostle Parish, San Juan, Poblacion, Apalit, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on parishes, parish priests, and assistant priests, by the Archdiocesan statutes, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 6th day of July 2025 and remains valid unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this first day of July in the year of our Lord 2025 at the San Agustin Parish, San Nicolas First, Poblacion, Lubao, Pampanga, Philippines. Signed, Archbishop Florentino G. Lavarias, Archbishop of San Fernando, Pampanga,
and Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father John Henry Sarmiento Yutup. Believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning your reverence as Parochial Vicar of Holy Rosary Parish, Santo Rosario Poblacion, Angeles City, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by canon law and by archdiocesan statutes, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 6th day of July 2025 and remains valid unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this first day of July in the year of our Lord 2025 at the San Agustin Parish, San Nicolas First Poblacion, Lubao, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino G. Labarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga, and Reverend Father Danny Nakpil, Chancellor. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing lubos kagalanggalang Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ning Arkidiocese tamo, para king kayang mensahe. Pagkamalan sa mga Arsobispo, kami ko-appreciate karening adwata mong bayang presbitero, Most Reverend Florentino Labarias, yung Arsobispo na ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Palakpakan po natin si Bishop Dong.
Antimurin dyan yung adwatang may papastol, ne? Reverend Father John Henry Yutuk, midala alit? Apalit? Holy Rosary, sorry. Ating kadwatang bayong may papastol, Clark Louie Kiboloy, kani po king Apalit, Pampanga. Palakpakan talaga ng bayo tamang datang miyembro ng kaya katamang Presbyteral Community. Reverend Father Francis Dison, kaya katang Vicar General, kapatag paring celebrante, kaya katamang Parish Peace Ketty, Father Arnold Rivera, tingpengari na rin kaya katang bayong pari, maragulatula kaya biyatayan niya ni kaya katamong former President Gloria Macapagal Arroyo. Palakpakan po natin siya. At pangaditayin kayang pakibali, former first gentleman at niya pong karandaman kanita gadyang kubayap. Kaya katamong American Sister si Chuketi at nung katulugan rin kaya katamong Honorable Governor Nanay Pineda at Honorable Vice Mayor Dennis Delta Pineda at aliwa pang opisyales si Chuketi. Pagkawalan ko kapatid, Gino. At yung tamong karandaman na kasebyan, grace builds on nature. Grace builds on nature. Ing grasya, manunumpakan niya king bagay natural. Grace builds on nature. At makanya niya yung may rapat king yan ang San Agustin, yung sobra natural, simbot na yung natural. Uling, isa na rin doon, yung kayang hardin, mag-meditate siya. Tinasin nga yung anghel, darala na yung Biblia nga na, pasan may nga na, tole, leje. Take, read. Ya, San Agustin, king kayang conversion, po pepa isambot, king biye makasalanan. Dune, bita siya kabilyan, pepa bilyag yakang San Ambrosio Milan, kapaminatan ng Imana, Santa Monica, at lumpulong banwa, pangadine, baya magkompersyon ni Garakla, at ang kayang kabyasnan, antimong doktor, talasulat na, at talapadaral ni Santa Iglesia, lalong mita sa uri, lalong may ating kabilya na superior. Nyarang kaya katang pari, dapat makanyalan po. Parikuanan tamo, ranigadwa tamong bayong presbitero, king ikarelang puso, ikarelang mastul, ara paborening masambutla, king kareng bage-bage, dapat gawan ng metro nga pastol. Santo Domingo na nasasabi, contemplata aliis tradere. Mula sabihan, itang bulay-bulayan tamo at imong yan mag-meditate tamo na ng kabaldugan na ding ordinasyon. At metlong kareng solemn and dealing party na ng ordinasyon sakabla, deng adwang pari, sakabla. Paiting karelang lalang kwenta, karelang gabon.
they prostrate themselves on earth. At ang Pope John Paul II, nano yung gabon, marina iya, kaya yung sa tayong basura, igalbog. Dapo at 10 tao, dadamusakan na katamo. The priest must be ready to be treated that way. Even up to the cross where Jesus was also trampled by the Roman soldiers and other Jewish authorities. Kaya po, itamo gyang sa nakatang presbitero, isang tingin Kapampangan yan, eh. Naano yung Kapampangan, King Pari, Laguna. Among. No ko rin niya among. Yung among po, kombinasyon der nga duwang amano. Ama, we are a father. Najaw siya may father. Father Clark, Father John Henry. At ikadwa, Ama, Father, na ikadwa, one among many. Among many. You are one of the among the Kapampangan sa Pampangan priest. Alam na po niyo sa istorya, sa kasalasayan ng istorya eklesiastika ng Pilipinas, the first diocesan priest to ordain the Philippines are from Guagua. Lalo na Pilidureta, nga doang may kapatadareta. And then the first Doctor of Theology, Filipino, graduated from UST, was also a Kapampangan. Now my memory, I forgot already the names, Bautista yata, yung mga pangalan ng mga parang ito. You see here, the giftedness of the Kapampangan. They did not use their gifts against the kingdom of God, but they used their gifts in spreading the will of God to the church and the Christian community. Amen. Ring misang kapasalamatan daring bayong ordinapari, Reverendo Padre Clark Lois Garcia Kiboloy, maganapya king makatuking aldo, kanam ning Hulyo, banwang kasalungsungan, aldo Domingo, kalabing apat ng Domingo, king karaniwan na panahon, alas 8 ning abak, keti king parokya de San Agustin, Lubao, Pampanga, at Reverendo Padre John Henry Sarmiento Yutuk, maganapya king makatuking aldo, kanam ning Hulyo, banwang kasalungsungan, aldo Domingo, kalabing apat ng Domingo, king karaniwan na panahon, alas 5 ninggat panapon, keti king parokya de San Agustin, Lubao, Pampanga. Para po king pamituki-tuki, daring pamangwang litrato, kay bat ning banalamisa, mumuna po ding bayong ordinapari at ding obispo, kadwa, ding bayong ordinapari at ding kaparian. Katlo, ding bayong ordinapari. Kapat, ding bayong ordinapari at ding kaklase da. Kalima, ding bayong ordinapari at ding pengari da. Kanam, ding bayong ordinapari at ding pamilyada. Kapito, ding bayong ordinapari at ding extended family at family friends. At katatawlian, ding bayong ordinapari at LGU. Pakiramdaman tayo ngeni ing makuya da amano ning kapasalamatan ning bayong ordinapari, Reverendo Padre Clark Lois Garcia Kiboloy.
Mayap at magrasyang abak po kay kayungan. Hello? Hi? Mayap at magrasyang abak po kay kayungan. Salamat king Dios, may ramdam ing panalangin tamo. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Pilan pong aldo, bayuing kay kaming ordinasyon, ang gana po na bengi, ana pong pangasikan ing uran. Dakal na la pong lugal ding makalbog. Ing tutunan nini, kaya tapong baleming matwa, makalbog na naman. Inya naman kami pong among dyan, migaganaka na kami. Pota, makalbog mo naman, king kay kaming ordinasyon. Dapat salamat king Dios, dinay na nakatamong masanting a panahon. Amen. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Totoo naman po, kami pong tao lubaw, na po aliwa ke kami ing albog. Ngarapin sa sabring mangatwa, imiya mo ing tugak, makalbog na. Because the name Lubao comes from the indigenous Kapampangan word lubo, which means low or sunken. In short, mababa. Inya naman kami pong tao baba, lakwandasa na kami ning albog. Pila ng beses ing mga raguladanum ding ilog, ing may bita siyang kontrol, ing may nga sirala tanam ding marangle, at makababadla ding bale. Dapat makanyan man, manatiling matatag, manatiling makatalakad, manatiling lalakad. Year after year, flood after flood, challenge after challenge, we stand. Uling kami mena sakit, uling kami migkasakit, nuneme biyasang menamot at kinalawat king kababan at kasalpantayanan. Inya naman kaniti ke akakit, ingke kaming biye, antimong makibat at tutuki kingawos ning apong Ginoo. Limbog, dapat tinalakad. Linakad pa si bayo, pauli na ning magligtas ng lugod ning Diyos. King kakatamo pong may basang ebanghelyo, Pedro kinuldas siya, king bangka, at migbulayang linakad babo ning danum, papunta kang Jesus. It begins in confidence. It begins in faith. Dapat kabud dimdam ng masikan ing tsup ning angin, tiblane ning takot, at migmulayang limbog king danom. And in desperation, kinulayit yang masikan, Ginoo, sagipan mo ko. Kanita mo rin, agad-agad dinwang ni Jesus, inggamat na at tela ni Pedro, nga na, tao ke ka, kay namo kasalpantayanan. Bakit mikakuno ka? This is more than a story. This is our story. And perhaps it's yours too. Ing kwento mi pong among dyan, may gumpisa ing ke gana-gana, king mit mong tiwala at kasalpantayanan king Diyos. May gumpisang mekibat king panagkat ning Ginoo. May gumpisang linakad papunta king biye pamagpari. Dapat, kabang maglakbe kami, meging malagwa ing ke gana-gana. Uling tibla na kami ning takot. Takot not just from within, but also from without. The fear of rejection, the sting of judgment, the pain of discouragement,
the humiliation of failure. Kalupa na pong San Pedro, pauli na ning takot, may walaya king panimanman mi ing Dios. And we began to sink. Ditak-ditak kaming lulbog into uncertainty, into self-doubt, into silence. Dakala pa mi katagon king kukwestiyonan mi ing ulaganan ning sarili mi, ing kabaldugan ning kekaming gelangan, at pati na ing kapagnasan ming sumuyo karing tao. Ating panahon ing pakiramdam mi, makakutkot at makababad kami kingalbog ning biye. Ding miyayaliwang kasakitan, miyayaliwang kapagsubukan. But here is the miracle. God never leaves us there. Nakamilikwan ning apong Gino. Nakami peboren ning apong Gino. Nune segi pa na kami ning Dios. Kalupa ng Jesus ang maglakad babo ning danum, ing Dios di natangya kaya kami. King katahimikan, nune king kagutgutan. Napepain tulutang malumod kami, king kaya kaming kapikakunwan. Nakamilikwan anyang pantunan mi, ing kaya kaming kabaldugan. Nune tinipaya, nung nuka rin kami at tiyo. And when we cried out, Gino, sagipan mo ko, inatsyat na lading gamat na, bensisyan, king kaya kaming kamalyan, nune uling kaluguran na kaming kaluguran ning Diyos. Ing biya pa magpari, malagwa, aline kwento ning meto nga tao, bitasang menasakit, bitasang limbog, bitasang migkamali. Nune, ing biye pamagpari, ing biye na ning pari, metong yang patutu, king alang patugot ng lugod, at pamagligtas ning Diyos. Inya, ing biye ning meto nga pari, biye yang lulugod, biyayang magligtas. Uling iba't paking mo muna, ligura na kami ng Diyos at linigtas na kami ng Diyos. Nung makanyan, ing grasya at regalo ning pangapari, kaya kaming tinggap ngening aldo, metong yang kayawsan at kasuiwan, ban idalakit la ding tao king Diyos. Libutad ning kagutgutan, bestaman makasalanan, may pili ban antabayanan na ding tao, lawan ing karelang sarili, nung makanano na lang lalawan ning Diyos. Delakit na kami ning apong Gino, papunta kaya, at ngayon naman pari na kami, pakikwanan ning itamo, may papandalakit tamo, papunta king Diyos. Amen? Uling kapilanman, ing Diyos, lalawe na katamo, antimong kawangis, ampon kalugurana. Uli na ning lugod, kapilanman, nakami pigdudan ning apong Gino. Nalinawe itang kamalyan at kakulangan ning balang metong at metong kaya kami. Nune, uli na ning lugod, kinabos at linigtas na kami ning Diyos. God does not just calm the wind, He catches the sinking. He never gives up on us, even when we doubt ourselves, because we are not forgotten or beyond His reach. Manano na sanang ing biyemi at ing ministry mi antimong pari, parati yang makaturo king alang patugot ng lugod
ning Dios. The love that lifts, the love that saves, the love that still speaks. Take courage. It is I. Do not be afraid. Inya naman kanidi pong kaurasan, bustan niyo pong munye kong kapasalamatan, karing hanggang meging instrumento na ning Dios, baning imposible, maging yang posible. Mumuna, karing kaya kaming pamilya, karing kaya kaming pengari, at kapatad. Asinuporta at meniwala kay kami, dakal pong dakala salamat kay kayo. Kaluguran da kayo pong kaluguran. Karing kaya kaming kamag-anak, karing Garcia Kiboloy family at Sarmiento Yutok family, dakal pong salamat kay kayungan. Karing kaya kaming meging talaturo, akaklase at kakaluguran, magumpisang elementary at hanggang high school, salamat pong dakal kay kayungan. Karing akaya beming mig-serve king kay katamong parokya, dakal pong salamat king kay kayong pamakyabe kay kami. King Mother of Good Counsel Seminary, karing sablang akaklase, magumpisa king PFY, ang gana king theology, karing kay kaming kabatch, king batch 40s, karing akayabe, akakaluguran, a professor, at karing meging estudyante king minor seminary, karing menantabeng kitchen and maintenance staff, dakal pong dakala salamat kay kayungan. Karing pong meging formators me, magumpisa king pre-college at college department, dakal pong dakala salamat kay kayo. Antimurin, karing meging formators mi po, king theology department, kang among Eloy, among Paul, among Melchor, among Jess, among Aljim, among Edgar, dakal pong dakala salamat kay kayungan. Karing parokyang pipag-apostolate mi, manibat king college hanggang theology, dakal pong salamat kay kayo, king pamananggap at pamanampunyo kay kami. At syempre, karing community asinuyuan mi bilang diakono, king Saint Catherine of Alexandria Parish, Porac, at Chula po Ketanggulot. Palakpakan tala po. At king Archdiocesan Shrine of Apu Mama Kalulu, Angeles, at Chula naman po, palakpakan tala po. Dakal pong dakala salamat, king lugod at kay kayong ganaka. Karing pong paring akayutos at akapagobrami, kangamong Jess Layog at among Noli, dakal pong salamat, king lugod at inspirasyon. Palakpakan tala po. Karing hanggang sinaup king pamangailangan ming pinansyal, kanitang magaral kami king seminaryo. King Nepomuceno Foundation, apanimunan ng Tatang Peter Nepomuceno, palakpakan taya po. At karing kaya kaming pamilya, dara, bapa, pisan at kamag-anak, dakal pong dakala salamat kay kayungan. Karing hanggang meging paris priest mi at parochial vicar, keti king matwang pisamban, dakal pong dakala salamat king kay kayong suporta at inspirasyon. At syempre, king kasalukuyan tamo pong kura paroko, iamong Arnold Rivera, among dakal pong salamat king pamanantabe, suporta at ganakayo kay kami, lalong-lalo na king preparasyon mi, king kaya kaming ordinasyon. Palakpakan tayo po, king kaya katamong kura paroko. Karing sinaup, ginusal at mag-serve kaniting ordinasyon, king Archdiocesan Commission on Liturgy, apanimunan ng Monsignor Rick Serrano, karing seminarista, at karing kaya katamong altar servers, dakal pong salamat kaya kayungan.
karing UA Coral, apani mo na pong Sir Erwin Limpin, palakpakan tala po. At karing meging kayantabe ng strings, apani mo na ng Kuya Clarence Bautista, palakpakan tala po. King Media Team ng Archdiocese of San Fernando, apani mo na ng karelang direktor, Iamong Al Manakmul, at kong Nigel Laksamana, at ding kayabe ng susuyo, dakal pong dakalasalamat kay kayungan. Antimurin king media team ning kakatamong parokya, apani mo na ng Brother Jerchester at Sister Denise, amporing kayabe dakal pong dakalasalamat kay kayungan. Makanyan mo naman po, king radio station ning kakatamong Archdiocese, ing 91.9 Bright FM, apani mo na ng Father Pep Bakay, among salamat mo naman po kay kayungan. Karing kaya kami pong may masa, kaya kami tamong ordinasyon, ing kaya kaming biology teacher anyang high school, Ma'am Donna Bautista, palakpakan tayo po. Ding kaya kaming kakaluguran, Brother Charles de la Cruz at Ate Rose Laksamana, palakpakan tala po. King Seminaristang Meg Commentator, Brother Jet Pelayo, palakpakan tala po. King kakatamo pong Miglatanya, ing dating parokyal bikar tamo, among Christian Kayanan, palakpakan taya po. Ding mig-assist kay kami, ding kaklase mi king seminaryo, Brother Jeremy Briones at Brother Christian Jose Cabrera, dakala salamat kay kayungan. Makanyan mo naman po king Mother Butler Mission Guild, apani mo na ng Sister Pam at Apong Mila, dakal pong dakala salamat kay kayungan. Karin pong mengayak at meg-prepare king kakatamo pong altar, kang Brother CM, Brother Cyrex, at ding kayabe dakal pong dakala salamat kay kayungan. Karin kakatamo pong anggang benefactors, at alang sawang magkaloob suporta kaya katamo, dakal pong dakalasalamat kaya kayungan. Palakpakan tala po. Karing kaya katamo pong government leaders, king kaya katamo pong gobernador, Lilia Pineda, ing kaya katamo pong vice-gobernador, Dennis Pineda, ing kaya katamo pong Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, king kaya katamo pong Mayor Esmeralda Pineda, at king kakatamo pong Vice Mayor J. Montemayor, SB members at kapulisan, dakal pong dakalasalamat kay kayungan. Kareng may gobra po at meging member ning Ordination Committee, apani mo na pong Sir April Montemayor, PPC, PFC at CPC, dakal pong dakal asalamat kay kayungan. Palakpakan tala po. Ding kaya katamo pong mga sipag akayanakan, EMDC, Asarets, at ding miyayaliwang mandated organizations ning parokya, at ding karelang meging members, dakala salamat po king pamanantabeyo. Pauliyo, meging posible mo naman ing sabla. Palakpakan tala po. At syempre po, karing ega-naganang parokyanos ng Apong Gustin, dakal pong dakala salamat kay kayungan. Palakpakan tala po. Makanyan mo naman king kakatamong lubos kagalanggalang arsobispo, ning kakatamong arkidiocese, Apong Dong, salamat po king kakayo pong ganaka at pamanantabe kay kami. Antimurin king kakatamo pong lubos kagalanggalang Arsobispo Emerito ning kakatamong Arkidiocese, Aposeto, salamat po king panalangin ampon inspirasyon yu kaya kami. Palakpakan tala po. At ding kapatad mi pong pari, apesitagon ngeningaldo, among, dakal pong dakala salamat kaya kayo. At karing kaklase ko pong bayong ordin, kang among CK Talyorin, among, kang among Harold Garcia,
kang among Kenneth Basilio, kang among John Lu Nukum, at syempre, king kanakong kaparokya, among John Henry Yutok. Dakala salamat king kay kayong kasuywan at pamanangu king apong Geno. Palakpakan tala po. Karing kaya kaming support group, alang sawang makiramdam at mamantabi kaya kami, dakal mo naman pong salamat kaya kayo. At kaya kayungan pong sablang pesitagon at mekyabe at mekirake, king pamandalakit na ning apong ginuke katamu papunta king altar, dakal pong dakala salamat kaya katamu. Palakpakan tamo po ing balang metong kaya katamu. Kaya rin na po ning kakatamong kapag masusyan, pisulu-suluan tamo ing demut, kaya kaming sidya para kaya kayungan. Katataulian, king Dios, ing tune mayap apastol, alinugod at mengabos kaya katamongan. Bistaman mitmong kakulangan, bistaman mitmong kainan, bistaman mitmong kapikakunwan, meniwala at migtiwalaya king kaya kaming kapag nasang sumuyo king kayang banal a kapulungan. Kapilan man, nakepigdudan, uling lugod at pakalulo yang babyena kaya kami. Palakpakan tayo po ing malugod a Diyos. At king Indong Birhen Maria, apane sasabi kaya kami, daptan mo nung nanong sabyan na kay kayo, potang mikakuno kami, salamat po o hindo. King pamamilatan mo, gumalit kamit malsinta, king anak mong pakamalan. Ngeni po, talakad kayo po, abe-abe tayang pugayan, ingindong birhen, kapamilatan ni ting dalit ning kapurian. Mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Ito ko ilapure ang buntok yu at adwan tamo yung bendisyon na nga pong ginaw. Iginaw, amitatag king balala kapulungan at mamantabi kaniti, panwalo na kay sanang king kapamilatan ng alangagang saop na, ban agam pa ninyo ing aus antimong tapat a presbitero. Amen. Ing ginugawa na kayo sanang tapat at talasuyo, ampong talapatutu ning malab ng lukod, ampong katutuan. Ban malyari kayo maging talasuyo ning kapayapan, ampong kapaglarinan. Amen. Ing kinugawa na kayo sanang tunay pastol, amanyese karing kawana, king kapamilatan ning kalam ning mabiyeti nape, apong banal ng amano, ban sumulong lantagol ang tibong metong kakatawan ng Kristo. Amen. Bendisyonale kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, anak, ampoy banal na Espiritu.
Amen. Umena kayo ngayon kay kapayapan at ipasyaging maya pabalita. Salamat King Dios. Tanggapan tayo po ngeni ing mumunang bendisyon daring bayong ordin na pari, Ireverendo Padre Clark Lois Garcia Kibuloy, ampo ni Reverendo Padre John Henry Sarmiento Yutuk. Inginu mantabeyake kayo, At keka at antimurin. bendisyonan na kayo't panwanan ning malugod na Diyos, king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal Espiritu. Amen.